Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wabihi nasta'in wa alaihi natawakkal wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, mga bangsa ko, mga pagari ko, mga babayakan, sita ni mato kapapantagan sa giyang kaiya Amman, maurip no Allah. Sita nung kapapantagan sa giyang kai mga gawi apakang babarakatan. Iman to na ikadua ko Dhul-Hijjah, mapita na ikatlo ko Dhul-Hijjah. Okay. Giya iso mga gawi apakang babarakatan amya aloy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tigin mana iya ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Okay. Tigo Nabi, ada ko mga gawi so diru ni manggalebak ka asimba na kebebayabayan si kuwallah uban yang kalawan ni so disi di manggalebak asimba sagi yang kai 10 gawi 10 gawi ko Dhul-Hijjah. Ay makna niyan na iman to na ikadua ko Dhul-Hijjah, mapita na ikatlo ko Dhul-Hijjah. Nagiyang kay sumasagad ipong ko pag ni Dhul-Hijjah na taman si ko 10 gawi Okay, nagiyang kay 10 gawi na sudisi di manggalebag ati ko Rasulullah na kebebayabayaan si ko Allah. Na umadong mga sahaba na aya makakenaliran sa giyang to amasa mala asimba na so kaprang sa lalang ko Allah. Okay. Kasama na itong mga jihad siran. Okay. Sabab ko aya makakenaliran sa giyang ko to masa na ay mala asimba na sukan jihad na daw malgina no to ko Rasulullah tigina na ya Rasulullah walal jihad ya Rasulullah api apun sukan jihad ya Rasulullah na malay bala sa giyang kanana miya aluin ka so di sidi manggal baka simba amal sa giyang kaya 10 gawiya Dhul-Hijjah ipong ko pagane tama ko 10 okay ato na tigo Rasulullah walal jihad api apun sukan jihad na mas malay bala so di nga sidi manggal baka simba amal aswaswat si ko Allah subhanahu wa ta'ala okay. Inun tabu adna tiyabiyaun o Nabi sallallahu alaihi wasallam inun tabu tigian so miprang min jihad agid na ginawa niya so tamok yan na did makakasig itu bitiyabiyaun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Gian kaya 10 gawi sumasagad. Okay. Ko Dhul-Hijjah pagane 10 gawi ko Dhul-Hijjah na tanturong na tekatakapan so simba si Allah subhanahu wa ta'ala pakam babarakatan nagyang kaya mga gawi okay. So Allah na deep sa paan niya na inunta nagyang kutuwa siya'y malay kipantag malay ikalbihan malay ikipantag natunay tigo Allah sa suratul Fajr wal fajri walayalin 10 ibit ko waktu wa fajr okay. Nakataon tayo so mapapadalam si ko fajr so subuh waktu subah walayalin 10 agusto 10 gagawi na so kadang lang mga mufassir sabada mufassir na aya ini tafsirin si walayali na 10 naging kaya 10 gawi ko Dhul-Hijjah okay 10 gawi ko na sangka iya paganay sa kaya Dhul-Hijjah okay. So sabada na tigira na aya tafsir ini tafsir ng mga ulama na so 10 gawi paganay ko Ramadan an manasi ko 10 gawi ko Ramadan anong panati ko mga ulama aya tafsiran na so 10 gawi ko pagani ko Muharram. Ugay na so pamana sabad ko mga mufassir. Kada ka lang mga mufassir na ini tafsir na dito kay ni Ibnu Abbas, ako siya kini Ibnu Az-Zubair na walayali na 10 na so 10 gawi ko pagani ko Dhul-Hijjah. Iman to na ikadua ko Dhul-Hijjah mapita na ikatlo. Uy. Gina ni sabab maurip no Allah. Sudi nga si di manggalebak kasimba kapamati sa Quran katatahajud kasi sedekah ko na may sedekah niyan so kapag itutunganay so birrul walidain kapipi kumbala alokas na disi dita katakapan so balas okay. So di nga si di manggalebak na takap ko di nga di manggalebak ko sala ko saging ka 10 gawi ko Dhul-Hijjah aso masagadi man to okay. Now ay sabab pati ng mga ulama mga ulama aya kabaseran na aya tafsir ang utawalayali na 10 na 10 gawi ko Dhul-Hijjah sabab sa daat tigira na 10 gawi tunud-tunog mutatabi'ah tunud-tunog inunta nagyang kaya 10 gawi ko Dhul-Hijjah at tunud-tunog kasi matatawo so pamana kapag iharam si kung mga mga muslima di ninay haji si matatawo so mga amala katawaf way ame ko ikawalo si ko
Dhul-Hijjah na so yaum tarwiyah ame ko ikasiyaw na gitu so yaum Arafah kapag ukuf sa Arafah gitu so ini siya so Nabi sallallahu alaihi wasallam so kapusa iku yaum Arafah na tunay tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah o kama qala alaihi salatu wassalam iprila wallahu subhanahu wa ta'ala sumipusaon na iprilaon sumepo sa Saragun agus pagkataling masaragun Allahu Akbar tanto ko pinakamalabalas naginan ame ko ikasiyaw ko Dhul-Hijjah di tanong pakalipatan ikasa po lagu siyaw ko July away naginan di tanong pakalipatan away so di nga si di manggalabag sa giyang kaya sa pulo gawe na tanto di takatakapan kebaybayaan si ko Allah subhanahu wa ta'ala di takatakap na giyang utuwa balas na miyalitan wa datara giyang utam miyalitan wa mga simba away na iman to na pamikiran anto na pamana penggelba kana kasimba panguna kunang ka si Allah subhanahu wa ta'ala akus wa traka si tanong tamana hada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.